twe tukunda ibintu ni fresh ariko ni byiza naho uzanye ibintu ni fresh ariko nditeguye tuzobimenya gute ko witeguye tuzobimenyeshwa niki nkimenyamenya nkuko babivuze bazobona kuri Fresh TV hariho filime shasha kandi nziza cyane rwose hama kaze kuri Fresh TV asha muri Fresh TV ni fresh vraiment kirakwinjira gusa kuri filime tubazaniye nta murundi azojya urakoze aho kandi mu kifaransa baravuga ko la promesse c'est une dette. This is Fresh TV. We shine to progress. Gute muraho meze neza. J'espère que meze bon. Jewe meze neza cyane ndashima Imana, meze fresh cyane. Voilà, nibaza ko c'est la première fois mubonye ngaha. Izina ryanje nitwa Linka Ishimwe. C'est une nouvelle ici. Nje mugiye murakurikirana ibiganiro hamwe nanje ibyo tuzohana. Mwari mumaze imisi mubona diko cyane, niwe mwari muzi imisi mukunda, ubu rero nanje ngiye kumufasha. Kumwunganira niko bavuga kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Nibatwa nta byinshi novuga, byinshi nzoza murabibona turi kumwe nje namwe abakunzi ba Fresh TV, nibatwa muri benshi kandi famille vraiment. Muze muratumira n'abandi binjira muri famille ko rantuka muri famille yacu bana ko ibintu ni fresh cyane. Voilà, murana sinje nyene c'est avec umusore ni sivuga n'umugabo parce que umusore d'après ibyo nzi n'umusore. N'umuntu navuga yuko bamwe barabamubona mu bintu byinshi bitandukanye uretse ko kuva uyu munsi tugiye kumubona cyane. Voilà, reka rero atwidondore sinamuvuga ko ariko n'umusore akuze agara umwana hama dushobore kubandanya tumenye uwo ari we exactement après yo kumenya izina ryiwe n'uwo ari we. Ndaguhaye ikaze. Meze neza natwe turashima Imana cyane fresh vraiment. Mvuge muhira barati kuri Fresh ni fresh vraiment. Kuri Fresh ibintu ni sawa, ibintu ni fresh, ibintu sawa. Turaguhaye ikaze rero twibwire turi kumwe nande. Muri kumwe na David Sinkirima sindi byarimo Après kutarima uri mu bikari. Okay. Ariko utarima nakaje numbe ngo sinkirima ndarima mu bundi buryo ndeka gutora isuka ariko okay puisque tuzi ko kurima barimisha ibintu byinshi bien sûr. Inyuma yo kutarima ndimira handi ndimira muri filme ndumwanditsi w'amafilme nkogera umukinyi nkogera mu director. Ibyo bintu murakoze. Ibyo ni byose rero nivyo tumuzi. Bon, je nije ndamuzimo antwariho n'abandi bantu babimuzimo. Mugabo vous allez demander ko rikina muzanye. Ufati umuhungu novuga mumfunyapfunyo. Hajya bavuga mumfunyapfunyo. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ni umuntu ari talented cyane. Afite impano nyinshi. Mugabo ahahijya inyuma ya kamera aho menshi mutabona hari abantu benshi bafite amatara menshi tudashobora kumenya kubera ko twarose bakujya kubazana cyane nabonye inturo ntibakujya kubamenya. Uyu muhungu rero ari muri abo benshi bari inyuma ya kamera tukunda kubona kenshi bafite impano nyinshi bashobora gupartager n'abandi bantu hajya gupartager bashobora gusangiza n'abandi bantu. Voilà, comme ça ibintu bikomeza biba byinshi abantu bagakomeza baronka ibintu bitandukanye ubumenyi butandukanye biciye mu baba bafise izo mpano. David ni umukinnyi wa film, ça c'est la première chose. Dushobora kuba tumugenda muri filime nyinshi, ari filime yagiye kandi n'ibihangange tuzi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aha tuko turavuga mu mugwa film aho ngira kandika n'indirimbo mwanditsi. Atwo mwanditsi ni ibintu biri hafi, ni ibintu bitamenyerewe cyane. Abanditsi usanga ari abantu bakenya. Mugabo banditsi bo ntidukunda kwamenya cyane mugabo bakinnyi ba film. Uyu ni umusore yakinye filime kuva kera haheze imyaka myinshi. Mugabo zari domande ko tutari tumuzi cyane. David uri mu bikari nakinye filime kuva kera ariko haragize igihe magaye kakumbure kugira ushobore kuza kumuguzi kudasanzwe. Ndibuka nakinye filime muri 2019. Akurumva hari imyaka myinshi urwo n'ikiyago. Maze kubona abantu bayikunze rashaka kure akatika foi ko mpindura ubundi buryo kumva inzoze fise ingufu nyinshi biza ko ndabyiga urundi rwego rusanzwe. Hari byinshi noneho ndababikiye murakoze. Atubwiye ati ifo ko ahindura wiyumviye ko wahinduye iki avant yuko ukina ico gihe antwa iyi filime nabonye wakinye ikiyago like urugo n'ikiyago ya filime iryoshe kandi filime imeze neza kandi yari yanditse neza antwa nawe yanditse. Voilà, warabo ico gihe twaranye ko actinze nk'umuntu abizi ngo urashobora kubona filime uriko uraba filime ukabona tu acteur yavyinjemo juste ariko babikunda mugabo atahitana yiwe n'undi uvuga ati uyu vraiment ni ntiziyo tuko turaba wewe kuri tweko tuvuga wewe
jewe ku bwanje nabona yuko ukina ari ibintu biri muri wewe wahinduye iki gushika uwo munsi kukina film ni iki wahinduye ugegeje kuzaba difference ya nyuma y'iriya myaka 4-5 ni n'uyu mwaka gushika uyu mwaka turimo nihe difference hagati wahinduye iki neza kumva icyo kibazo ko urabona mu Burundi wacu abarundi barakunda ibintu byo hanze cyane bose niyo myaka abantu barakunda amafilme yo hanze Tanzania mu Rwanda iki rero nanjye ndavuga ati ntahinduye kumva kugira abarundi bazorabe filme zacu kuko umva barabiza ahandi hantu twoguma muri bya bindi rero cyandagenda ndiga ubundi buryo kumbure twokoresha kugira abarundi sinzi ndetse na bose bari mu gihugu n'abari hanze bazozerara filme ndundi rero no muvuduko zanye musanzwe nibanga navuga ko ari banga udufitiye ikindi kintu kuri fresh TV ndazi muzobibona ko hari igikorwa gikomeye tuzakorana na fresh TV ugerageje kuraba abenshi baridoga uretse no mu gisata ca filme ndetse mu gisata navuga yuko ivyinshi muri entertainment y'u Burundi mbese n'abaririmbyi barakunda kwidoga cyane yuko bakunda gukurikirana ibintu byo hanze y'igihugu ubwo abo ngaha bagakora n'ingufu cyane ariko ntibakurikirana cyane nkuko baba bavyifuza we nk'abo nk'umukinyi wa filme wagerageje kuraba ko gushika n'iyi saha egreve nubwo biko birahinduka cyane mugabo turashimana aho urugero rugeze baracakurikirana cyane ifilme turetse ni kuvuga mu Rwanda aho hanze y'igihugu mugabo atari ngaha mu Burundi aho bibaza ko ari kubera iki abanyagihugu benshi bakunda kuraba ama histoire yo hanze kandi namwe muri ko murakora kandi mwabonye yuko muri ko mukora ibintu byiza kuvuga ngo reka bivuge umva naje nta commentaire mugira no ai usanzwe umuntu amaze kuvuga ikintu ciwiwe atahana mu gihe cyangwa atagize iki bisanzwe nuko ababona ko ariko kuri nyene rero kuri ko umuntu kumuvura je no vuga ati bakomeze bashwane ni bon nukuri none ko aribo bavuze ngo bashira hagaragara novuga ati bakomeze wowe wibaza yuko bijya ari ibintu byiza wibaza kubijya bon c'est sérieux guys mwamu n'umusore urabata intege yo gumashamirana kujya nyene bon so gushamirana uvuga no kwita iyo bahura amasomo yandi bagashamirana ni sawa ariko ko barabicinde ku marezo sociaux no byita ko bari mu kazi dufate ko tugiye gutera episode bari kwadu okay iyo ni indi nkuru nshasha ni David twabonye mu ma TikTok mu ma challenge ya Monia Fleur afise imbanyi cyane cyo kitukuru cyatumye agenda namuzana no ngaha mubona wateye imbanyi umuririmbyi wacu ryari umuririmbyi kazi nako musanzwe urukundo bavuga ko ari ikintu cyagutse cyane okay Mwana yavye muri rukundo kuva ryari gushika naho mutwereka mugomba Shatse kuvuga ko turi mu rukundo uvuze nti urukundo ni ikintu cyagutse cyane okay ego ndebya murakoze cyane muramwumva aho hari akantu yase kutubwira gusa ni bon antuka bayitwa nije imbere tuzovyibonera ni David nibaze ko mumubona muramubona antuka n'umusore mwiza ni mumushikire ngo yiteze kuduha ikintu gishaje canacho muzo kubona ngaha kuri Fresh TV David kiri kintu giye abantu ba Fresh TV batari bakubuzi vraiment kuko hari imyaka tugaye 10 n'umwe ari muri industry akora ibyo bintu byose twari tumuzi ikintu kiva kiki apare kuvuga ngo wariko uritegura ngo wariko andaga vraiment tugiriye aruri waruri vraiment ariko ditegura tuzoyimenya gute ko witeguye tuzoyimenyeshwa niki kimenya nkuko babivuze bazobona kuri Fresh TV hariho filme shasha kandi nziza cyane rwose muvuga yuko ije ifise ingufu zidasanzwe muzibona kuri Fresh TV kandi ko no kwezi niya muri iyo filme nawe warayikinyemo canke ni yawe ni wayanditse narayikinyemo okay naha duhishikira nibaze yuko mwabibonye rero aricyo mushaka kutwongerako twavuga byinshi kuri yuko antuka n'umuntu wanyu mutoza muramona mu bintu byinshi nanje suis là pour vous amwebwe mudahari nanje vraiment sinibaza ko hari icyo nakora kandi nanje ntahari hari ibintu byinshi mutomenya so ni dufashanye ni muri yangingo y'umukuru w'igihugu twese dufashanye tuje hamwe turi hamwe byose birashoboka donc ndabatumiye mudushikire mushikira abajene banyu hama ibintu bishobora kugenda neza reka tumusabe rero atubwire ikintu cyanyuma anatwemerera n'ikintu komsa
kugira ngo n'undi munsi tuzomutume ko tumubwize ibintu biri he kugira ngo nyene tuzogume tukubona nyene kuba tuba dushaka guma tukubona abajene mwamwebwe apana kubabona mu ndirimbo ariko ari bebeza ariko bari bimanzika hama comme ça bu ndusuye kumubona ivyo nsinda bikunda bashaka umuntu tumwe tumubona comme ça nyine tugume tukubona apana kubona uno munsi ejo bu umuhungu yagiye ivyo si byiza ivyo ntibitujyohera muri Fresh TV aho rero tubwira reka ndabasezeranye sezeranye nibyo nubwo nariko nditegura nariko ndaraba kumva kugira ndabe ko noza no muvuduko udasanzwe avuze ngo si byiza tubikunda muri Fresh TV twe tukunda ibintu muri fresh ariko ni byiza naho tuzanye ibintu muri fresh ufite nakubwiye mvugira tugitangwa nakubwiye ati mbwirira abantu ati muri Fresh TV ibintu ni fresh vraiment ibintu ni fresh vraiment donc utazanye ibintu muri fresh nawe nturi fresh bisaba ubanze uri fresh hama utazanye ibintu fresh ibintu bice biba fresh vraiment fresh vraiment vraiment mu bisanzwe ndabasezeraniye gukorana cyane rwose kandi muzombona amafilime menshi mutambonye muzobona hajya umuntu yayanditse muzobona umudirector nukuri mugiye kumbona nibangomwa no nkabu mu kindi video muzobona no mu ndi byose agoma bikora uyu mwaka uraheze muga mu mwaka uza n'uyu mwaka nyine utarahera ugiye gukora bitego voilà hama kaze kuri Fresh TV asha nukuri muri Fresh TV ni fresh vraiment nukuri kirakwinjira gusa kuri filme tubazaniye nta muntu azojya urakoze aho kandi mu kifaransa baravuga ko la promesse c'est une dette la promesse c'est une dette tutabibonye guys I'll be there ndashimiye cyane rero yari nikayishimwe muri kumwe reka agenda mvuge ati muri Fresh TV ibintu ni fresh vraiment ushaka ko ubaho uri fresh ibintu bya bikagenda fresh dia subscribe kuri Fresh TV 257 ibintu byose biba fresh ndashimiye cyane rero yari nikayishimwe ndasubiyemo ni nikayishimwe sinasubira kubuza ndashimira kenshi muzoza murambona kenshi ngaha ibintu bitandukanye ndashaka muze murambwira si icyo duhindura canke twagumonta c'est à vous okutubwira kandi tuzobikorerako yari David twari turi kumwe numashaka ndamugarukana n'undi munsi ndamugarukana kandi azoza tuzana ibyo twemereye kuba yuko twavuganye yuko la promesse c'est une dette ndagushimiye cyane rero ndagushimiye ko wemeye kunganiriza n'undi munsi turaguhaye ikaze igihe cyose uzoba ushaka kutuzanira ibyo twemereye urahawe ikaze murakoze cyane rero ciao ciao This is Fresh TV. We shine to progress.